Voinia MCI Tien JUBILEE mang thầy tura min kai khoi tu kan pathian hing fakinom ro se le voin hi tu te po kan hlimma abik takin he MCI Chanchin te lalpa min kai khoi to da kum som chung meu Chanchin han soi tur chuan kan hlima amai ro chuka huphur boka eng tiang in nge hun karon man chun zom zel don ka helova tiang hian zia ka oma changin kan chiar te po ani theya yang wa chena kar la ka in mi hria thiam na te po angai mai theya chu karon nge ma sa ani e le voinia hian hei MCI Tien JUBILEE hi akum som le pakhat na voini April ni som ni le panga sang ni le som ni le pakhata kan loma he kan lom theina tura pathian kai hruaina he aiwa hian October ni som ni le pali sang ni le pariat khan kan member kan Mizo zinga an ming kan lamanga pu camping thanga te an nu pa an chung lai aiwa de moi an ron thlenga ti chuan chu sang ni le pariat nu atang chuan Mizo te kan ron thleng khom ve zela chu ta tang chuan Mizo te helaya ko khan lading lo fellowship kan tlang mi te om khom te in pol ho na Christian fellowship de moi ti in pol ho na an lo nei china ti chuan anakum sang hi le pakua akhan Chin Baptist Church ti in an pol ming kha thak ania ti chuan heti lai hian kan Mizo te aron thleng chun zom zela ti chuan in tong te tong dang ma ni pian pui tong aram dana hun mang ani awangin helaya kan hruai tu masa te thleng masa te na an bei sei le an ril ruwa riak reng chu Mizo tonga pathian biak in khom na nei bei sei ania chu tong tai na te po an hlan thina chuan tong tai na te chu pathianin April nili sang ni le som Easter Sunday ni khan pu camping thanga te an ina khan in khom chan na masaber nei ania ti chuan April ni som le pariat hian Paul DMCF kan ti demo Mizo Christian Fellowship ko khan Paul Fellowship ming din ania ti chuan en chu ta tang chuan me ni riat sang ni le som zo ka khanin DMCF ti ming kha din ania ti chuan en CBC khan an la loya sang ni le som pakhat January khan ko khan committee te CBC chuan thlenin lai Mizo te khan pa in khom an be sei tu te hriat tir ania ti chuan in thalal le in ngai tak chungin laya Mizo Christian Fellowship ti chu March ni som March sang ni le som pakhat khan CBC atangin indan ania ti chuan in heng lai hian kan soi lokanga April ni som le pariat hi MCI din champha kan lom thin ania amai ro chu voinia hian MCI ade kan man thin chu ni som pariat ni ma sela pathian ni te alo tlak pu thin lo awangin MCI in kai khoina dan bua alom hun tur kha April sol ni nung ber hi MCI pian cham atan man thin ni se ti ania chu voin hi kan man chan ani ti kha kan zep tel lok ani ti chuan voinia hian hei kan hria tir le lok du chu voinia MCI Tien JUBILEE dar watu zinga kan ko masak ber kha pu camping thanga nia kha helaya lo thleng masa le lo sul su tu ani na khan kan upa tam takte in du sakin ani kha dar watu zinga khan kan ma hruai tu khan kan te masa ani ti kha mi puite kan hria tir masa ani e ti chuan ko khan fellowship DMCF tia an indan don khan helaya Paul mingte an lo in ruat khan ko khan hruai tu te helaya Paul hruai tu te an ming karon chiar chuak anga ti chuan sang ni le soma hruai tu te kan om na mun atang khan khong in min lo din sak ula athange president a hian pulal chan puya chuan vice
president a hian pulian zuala puti lo beng zelang o secretary a hian tlangwal lal ro chara tura chuan pu ani assistant secretary a hian tlangwal vanlal chana pu chuan treasurer hian pilusi du nemi chuan assistant treasurer la hian pu camping thanga chuan in committee member mi pakuate an oma hei poikron lam lo longa pulal nun siama auditor pu jelal than moya pu je moya auditor ani pu kelal thamwana advisor pu zaidin moya pu Christian Zama tlangwal lal rogura pu tilal tlan kima pu lal sang puya pu NG lal nun tuang ate anni chuan khang khakan suai tu masa sang ni le soma mi te annia ko than suai tu zong te adin atanga sang ni le som ni thenga ko than suai tu te department mi zong te la hian MCI tin JUBILEE le kabu bot sai ania kim chang takin hela hian kan ta lan awang to awangin kan nei cheu tur angai la hin khom bana an semanga ta hian kim chang zo kin kan ta lan awang khami din kuma suai tu te chau kha kan han cheer tamai ani ti chuan in ko khan fellowship atangin in khom na mi zo te a khan pa in khom na dang nei tura ruam man na an nei khan khoya nge kan in khom ang ti kha khoi tu te ril ru an seng na sa chu ti lai chuan in Zion Lutheran Church an pastor John Klein te an ni hi kan khoi tu chen khaten an han bia an ni hianin min lo lo ma kan khoi tu te an lo lo ma an biak ina in khom thei turin lim takin an lo lo ma chini song pathum sang ni le song pathum khan an shoi tu te biak nan ne ti chuan mar chini som ni sang ni le som pakhat khan Zion Lutheran DMCF chu in khom lu tan ani lai hianin akan shoi tu te thengma sat zinga hian voinia hian khongen kan din tir lok do pilusi du nemi khongen din sak lok sela tole kan lo me ani hi heng kan shoi tu masale ko khan alo din theina na te le kula ta ya ko khan ta na kan sor changkai ania themtleng te jok ang maya enroll tin lo thei lo thil tam taka te po min sut saktu ania kan tong thiam lama po ka mu nge kan ti te zingami ania chunga hian lom thu kan soya ti chuan ko khan Zion Lutheran ko khana hian Mizo te hun rei tak in khom na ti hianin hun kan lo manga ko khan member te kan ron theng chho zela ti chuanin chu ta chang chuanin voinia hianin helaya kan zinga te po an tel tur angai la 7-day Adventist demoi Mizo 7-day Adventist te po kha hun rei tak hek DMC pa hian an tela ti chuanin September sang ni le som panga khan 7-day Adventist te po hi DMCF atang khan an in dangani ti chuanin ko khan mi puite ko khan ka te fellowship ti tong kam kan lamang zelanga DMCF te kan kal zela kum sang ni le som pasari khan DMCF atangin ko khan te MCI Churrch ko khan na ko sarkar in register chung chang te kan han ngai tu ti chuan chu ta tang chuanin pathianin rem ti in sarkar in register fel ania ti chuanin kan hun kal to te eng bo chena chuan voinia kan hla kan sang khan min shoi thin kan ti am hringin rem ruat na te du na te kan neya kan du na le kan be sei na te hi pathian du dan tura kan lo ngai chang om china amar chelal parem ruat mi hring ten kan hriat thiam lo tam tak om china chung chu voinia hian fia takin lalpan min mu tira
lai hian demoi ya hian Mizo te tam tak mun khat ta lalpa rong bolin chengza hawila ti kha kan be se le kan du dan ania lalpa chuan rong bol na zau zok le rem chang zok min lo ruam man reng alo nia voinia hianin helaya ko khan MCI te helaya biak in lalpan helaya min lo hona ti chuanin solaya kan unaw te CMC Christian Missionary Church te lai hian Zion Lutheran Church kan kan lo hriange ti in helaya Mizo te aiwa demoya hian ko khan pathum kan lo oma chu voinia hian fia takin lalpan ko khan te demoya hianin in lung rual tak le arong bol na zau zo ka rong a bol theina tura lalpa rem ruat na voinia hian takin kan hu chiang ema lim takin voinia tin jubilee te in lomin salama kan unaw te po ni sela kanom na mun chewa lalpa rong bol na hun lim tak kan mangin aiwa demoi hian ko khan pathum kan lo omta ni ti kha kan soi le duani ti chuan lalpa kai hruaina biak in hi December ni sari sang hi le som pariat khan lai tuna kain khom na hi pathianin min pe a ti chuan he biak in hi December ni som le parup sang hi le song pariat khan America Mizo ko khan pastor zong te Mizoram atanga zai thiam TBC zai than pui le PBK lian khuma te ruain biak in honna program lim takin hun man ania he kan biak in hi lalpan min pek ania cheng noi nga sing khat le sanga in kan lei ani ti chuanin NMCF alo pian suwa theina tur hian tun ma DMCF kan ni lai khan IMCF Indiana Mizo Christian Fellowship le Demoi Mizo Christian Fellowship te in pona thatak kan lo neya chu kumtin in polna kan lo nei thina chuta chuanin kan hruai tu ten sang hi le som pakhat April ni som le pasari khan America thiltum panni chuta chuan an neya America Mizo Fellowship dang te ne na in sui khom dan tur le chiat ni Chanchin chiat ni that ni chungchang te soi ho ania ti chuan America rampum huap in pol ho na te zau zo ka kan nei theine turam mala turin mi ruat ania chung mi te chu IMCF atangin puri khumba Dr. Rodinga pu si lalnun moya ti chuan DMCF atangin pu lalnun siama tangwa lal ro chara le pu bi Vanlalvula te ruat ania convener khan Dr. Rodinga ruat ania ti chuan heng an malak na sang ni le som pakhat nu atang hianin America rampum huap Mizo Christian Fellowship te alo piang chuak kan ti lo theilawanga chuwang chuan IMCF voinia hian Indiana Mizo Christian Fellowship atanga an pastor Christian MCC voinia hian an pastor te po khongai min han lodin saklok sela le kan lo me kan zinga ron tel theya tin ani kha North America Mizo Christian Fellowship Chairman President ania voinia hian he an ko khan an pol ne na kan lo tho ho na awanga hetianga NMCF teron piang chuak kan ti lo theilowa chuwang chuan an ko khan le NMCF President voinia hen kan zinga aron tel theya ti chuan kan pastor vek NMCF secretary pu Reverend Vanlalvula khongen mian din sakle sela le voinia hian NMCF atanga kan president le secretary te miron choi om thei boka an chunga lom thu kan soi ani ti chuan MCI helai hianin sang ni le sompali khan sang ni le sompali somparuk sang ni le sompriat khan NMCF in khompui he demoi aiwa hian kan lo thleng to ani ti chuanin chapchar kut le DMCF te ein kung ka ina klem han soi le thain kan hria heti lai hian sang ni le som pakhat som pani hian Mizo Society of America Iowa branch din ala nilova ti chuan helai hian MSA khotlang lama in rel bolna hian ko khan hianin a sub committee peng pakhat angin angaya ti chuanin atul dan angin khotlang lam pangkha rong bolna peng pakhat angain ma ala grant te atul dan angin cheng sing ni te ape asum le pai tu po thanem tak aseng thina ti chuanin kum sang ni le som pali khan America rampum huap chap char ku te aiwa demoi hianin
kan thei ang nga ro pui chuan hun kan mang ve a ti chuanin chumi nu chuanin Iowa brand MSA te kha alo piang chun zom ta ani ti chuanin ko ran chunga department le sap te kan lut le lokanga sang ni le som pakhat khan ko ran helaya kan DMCF te kan in khom ran nuwa khan department poimo tak mai January tha sang ni le som pakhat khan naw pang Sunday school hi din ania ti chuan mai ni khat sang ni le som pakhat khan demoi Mizo Women Christian Fellowship DMWCF kan ti he alo pianga chuan sang ni le som pathum march ni thum khan DMYF demoi Mizo Youth Fellowship ti kha din ania tin heng ba ka hianin atul dan ang zelin department le sapte din ania mission and evangelism te ti chuan zai pol lama hoi hot turin choir te ko khan bungrua enkol big tur trust and property te ti chuan zir na lama le ko khan in pol ho na lama in ti hlimna lama min kai hoi tur social and education te chi khang department le sapte din ania heng hi atul dan ang zela chia le din chunzom zel ani ti chuan pastor hei pathianin ko khan te min kai hruaya kan pastor kan nei masak ber chu pastor John Clay ania ti chuan Mizo pastor ngei kan nei theine turan thei to pin ma min lak puya ti chuanin Zion Lutheran ko khaina an mi chan puina zara February ni ruk sang hile som pali khan Reverend Vanlalvula chu Burma atangin helaya kan pastor ni turin ko khen alo nia achunga lom thu kan soya kumli chung la hian ko khan ten rong kan bol ho ti chuan sang ni le January ni som ni le pariat ta khanin sang ni le som pariat khan MCI te biak indanga kain son tan nuwa khanin kan pastor Reverend Zathong liana helaya America Chicago theology Chicago le khazirmek ani hi di means zirmek hi kum khachunga ta na rong bol tura kan roi ania ti chuan tuna hian MCI full time pastor ni turin roi chunjam ngal ania ti chuan ei he kaldan tur le rong bol na kan malak chunjam ngal zel ani ti chuan MCI le khol tha te pathian kai khoina zara DMCF kan ni lai atanga tun ma chang to khan rong bol tu Burma Mizoram Bangladesh atang te Canada atang te po rong bol tu hi pathianin mi som panga atanga som hi te la hian ko ran chunga hian min don hruai lut thina atul dan angelin crusade camping crusade te nei thin ani ti chuan MCI member adin atanga voini thenga kan ko ran fellowship in nei to te hi mi som tuak som le pariat kan pastor biak in honga kut sui to te hi tuak som le pariat ani ti chuanin kan ko khan MCI kan ti le tonga MCI adin atanga voini theng hianin MCI te hian thlan mol e kong hi som thum le paruk kan neya thlan som thum le paruk kan neya chungzinga chuan kan member ten thlan MCI thlan pali hi mangin mol min liam san ta poi kan ti tak zet ani ti chuan Mizo kan ni kan Mizo tong te kan fa te na an thiama kan fa te na Mizo tong te an zir that zel thene turin ko khan hian thei topin ma ala tiang chuanin sang ni le som panga January June ni som ni le panni atang khanin naw pang Sunday school big child school o kha zir chun zom zir na tan ania tuna po hian ko khan hian thei topin ma la in he Mizo tong an thiam thene tur hian cheng sing khat budget po da ani chuan library hi sang ni le som panga atang hian ko khan ten library kan neya le khabu ho thein oma le khabu thanem tok tak kan nei bok ani ti chuan social worker hi sang ni le som pathum khan social worker ko khan ta na atul dan ang anga thok tu hi kan neya chu kan nei masak bari tlangwal el lau thang liana ania ti chuan ani hi sang ni le som pathum atang khan athoka ti chuan kum sang ni le som paruk khan thok tu pakhat pu zo thang liana roi ania ti chuan anian kum khat atho to nu in chumi nu sang ni le som pasari atang chuanin ko khan MCI hianin social worker
thar adang nei to lovin voin thleng hianin hun kan mangta ani ti chuan mission rong bol na lama tlem han lut leila sang ni le som alo MCI ko khan alo din cham alo din atang khanin kan throi tu masa te real dual lian ber chu rong bol na mission rong bol na lama ania chu chuan thil pek tling khom le an ti masak ber atanga mission ta na an tho khom ania ti chuanin MEA Myanmar panhi Mizoram sunata panhi hemi kum hian sang ni le som kum hian an lo som ta a ti chuanin sang ni le kum tin mission tan hianin an lo chom china sang ni le som paruk ka pe kha chuanin mi som sari ko khan te hian kan chom ani ti chuan tuna hianin mi som nga le pali chom tu kan om to bok ani ti chuanin ko khan te sang ni le som pasari atang khanin kan rong bol dan te mission lama hian kan malak dan te kan ti dang lam ta asang ni le som pasari atang khanin partnerin kan kalta chu Myanmar Evangelical Fellowship MEF Evangelical Free Church of Myanmar EFCM Restoration India Mission heng hun na te hianin kum ni tan cham khat ti in hun kan lo manga chu kum khata khan cheng sing hi le sanga ania ti chuan acham ni ra kum sang ni le som pakwa tanga sang ni le som ni kha chuanin mission helai kan partner kan tho ho na hi cheng sing khat le sanga in kan niam ta ti chuanin sang ni le som ni le pakhat atang hian kan partner kan tho ho chin po kha pathian hruain ang zelin kan tidang lam le atuna hian feel MCI hian feel thar kan nei ta kan mission feel kan nei na hi Burma Myanmar ta hana mission field center nei ania kan mission minga hian Emmanuel mission ti ani ti chuan heng ba ka hianin ko khan te hian mission rong bol na chi rang peng rang hianin rong bol na tam tak kan nei ni ti kha to join kan soi ile meisela ole to bera chuanin MCI kum sang ni le som atanga sang ni le som ni chunga office burial to te atop nan karon ding karon ming karon lamanga kanom mun atang khan khong in he office burial to zong te ming karon chiar chu kanga khong ei min lo din sakle donia pulal chan puya pulal nun siama pulal win sanga pulal ro chara pu Vanlal chana pulal ruat sanga pulal venzela pulian zuala pilusi du hemi pu camping thanga pu James lal than moya pu bi Vanlalvula te anni khang kha MCI alodin atanga office biara lo thok to zong te anni e kalome